Ребята, не поверите, приехал в Сан-Марино в Римини. Зашел вот на огонек погреться, но по дороге, пока шел, встретил земляка-соседа с Кыргызстана. И очень приятно, когда видишь за 7000 километров где-то. Как вот это здесь обзор с кафе. Открывается центральная площадь, здесь в виде солнышко. Поставили елочку. Если туда идти, очень много достопримечательностей, но мне сейчас надо просто сворачивать направо и ехать в Болонью. Ну, до следующего включения. А так население здесь? Население 300 тысяч здесь. Летом увеличивается миллион примерно. Миллион 200. Здесь 4300 отелей было в свое время. Сейчас, правда, половина не работает. Ну, кризис и так далее. Решили продавать. А я помню, был в 2008 году Бескария. Бескария, как нас на юге. И там шеф наш уехал сюда, здесь у него родственник. И вот с ним он до Сан-Марино и обратно. Хотел бы робот купить. А, Макасина? Сколько ты год был? 2008, по-моему. 200 евро. Если... Так посчитал, что Это... Да нет, это еще не было. Такие выставки просто. иммигрантов много. К сожалению, да. Не, здесь все по-другому было, намного веселее, спокойнее была жизнь. Где-то 15-16 лет все приехали. Потом понаехали и устроили такую новую жизнь. Основная масса Африка, ну, в Ливии. Нет, а эти-то ладно, их вообще не видно, не слышно. Нет, Румыния, Украина, Молдавия, там албанцы. По-моему, что-то изнасиловали, да, в Ливии. Да, там румынов с тунизийцами и с албанцами выгнать вообще хорошо будет. Раньше-то как-то разберемся. Они вроде не безобразничают, хоть не воруют. Получается, кражи, мошенничество. Да. Так а что, им документов не надо, ничего не надо, нет, Европейского Союза. А Сан-Марин тоже кризис. Народ не работает. Думаю, что все будет хорошо. Основная встреча
Сейчас я достану. Signori, siete tre che il nostro treno è partito dalla stazione di Rimini con un ritardo di 21 minuti. A nome di Trenitalia mi scuso per il disagio. Вот такой вид из окна. Здесь оказалось не отель, а целая квартира. Заселился я один. Город Болонья. Двухместная кровать. Моя сумочка. Надпись Казахстан, 21 номер. Такие шкафчики. Здесь можно команду целую поселить. Так, здесь сушилка. Еще посмотрим. Так. Ясно. Здесь закрыто. Доступа нет. Доступа нет. Еще какая-то комнатка. Многоквартирная. Так, многокомнатная. Так, здесь кухонка, холодильник. Интересно посмотреть. Я туда ничего не вложил еще, да? Вот что-то есть. Так, морозильник. Здесь еще сушарка. Так, балкончики. Так, выходим на балкон. Бардачок, конечно. Вот такая вот ночная Болонья пока. Мы сейчас пойдем изучать сегодня ночную, завтра дневную Болонью. C'è la casa vostra, c'è la cosa nostra, c'è il nostro decano, come vulcano, legge il suo libro, beve sempre birra, giorno, notte, sera, c'è la primavera. Sono almeno 4 le vittime di un attacco a una stazione di polizia ad Almaty, in Kazakistan. Oltre a 3 agenti è stato ucciso anche un civile. Uno degli assalitori, un 27enne, è stato arrestato ed è accusato di aver commesso un altro omicidio nel fine settimana appena trascorso. Il Ministero dell'Interno ha annunciato che è in corso un'operazione antiterrorismo per la cattura dei suoi complici. Le forze dell'ordine chiedono agli abitanti di non lasciare le abitazioni e di evitare luoghi affollati. Identificati gli attentatori suicidi che si sono fatti saltare in aria all'aeroporto Ataturk il 28 giugno scorso. I loro passaporti sono stati trovati in un appartamento della capitale che avevano affittato circa un mese prima dell'attacco. Si tratta di un cittadino dell'Uzbekistan, uno del Kirghizistan e uno della Repubblica Russa del Dagestan. Gli inquirenti hanno ipotizzato la dinamica della strage che ha fatto almeno 43 vittime.
I 3 kamikaze sarebbero arrivati in taxi al terminal internazionale dove sarebbero separati, uno diretto agli arrivi del gate A, uno alle partenze e il terzo in un parcheggio vicino. Il piano sarebbe sfumato dopo lo scontro a fuoco con la polizia. I terroristi avevano pianificato di prendere in ostaggio il maggior numero possibile di persone e di farsi saltare in aria con loro. Secondo Ankara, i 3 sono legati allo Stato islamico, anche se nessuna rivendicazione è arrivata dal gruppo terrorista capeggiato da Abu Bakr al-Baghdadi. A 36 ore dalla notte del terrore, la polizia turca ha compiuto diversi blitz nella periferia della capitale. 13 le persone fermate, 9 turchi e 4 stranieri, tutti a vario titolo coinvolti nelle attività di preparazione della strage. Gli inquirenti dovranno ora far luce sulle tante ombre che restano, mentre monta in Turchia la polemica sulle falle della sicurezza davanti a una minaccia dell'ISIL data come imminente. Centinaia di giovani armeni sono scesi per le strade della capitale Yerevan per denunciare la vendita di armi russe all'Azerbaigian. Il 2 aprile Armenia ed Azerbaigian sono tornati in guerra nella regione contesa del Nagorno-Karabakh. La marcia si è spinta davanti all'ambasciata russa e degenerata in scontri con la polizia. Diverse persone sono state fermate. 11 milioni di documenti riservati, trafugati dagli archivi del potente studio legale di Panama, Mossack Fonseca. Il nome di Vladimir Putin non compare mai, ma molti dati suggeriscono che la famiglia del presidente russo e gli amici avrebbero beneficiato di operazioni di riciclaggio della Rossia Bank, la banca della prima cerchia ristretta di potere fondata nel 1990 nell'allora Leningrado, oggi San Pietroburgo, con capitali del Partito Comunista. Tra i compagni di merende di Putin, l'amico di sempre, il violoncellista Sergei Rodukin, che presenterà Putin, la futura moglie Ludmila, e sarà il padrino della figlia. Mentre Putin scala il vertice del paese, Rodukin, diventato nel frattempo violoncellista solista al Teatro Mariinsky, diventa rettore del Conservatorio di San Pietroburgo. Del sodalizio d'oro fa parte anche Yuri Kovachuk, ritenuto il banchiere personale di Putin che guida la Rossia Bank. Nei Panama Papers risultano almeno 7 società offshore riconducibili al violoncellista, mentre Rodukin, stando alle prime ricostruzioni, è un semplice prestanome. Kovalchuk avrebbe avuto un ruolo più importante. La Rossia Bank, attraverso uno studio legale di Zurigo, affidava ai legali dello studio panamense l'incarico di costituire e occuparsi delle società offshore. Altra banca che compare regolarmente è la banca commerciale russa, filiale della banca statale russa VTB. Questa erogava prestiti alle suddette società. Tra il 2009 e il 2011 oltre 1 miliardo di euro è transitato dalla Russia verso i Caraibi. I soldi portati fuori dalla Russia e messi in saldo dalla pressione fiscale tornano nel paese sotto forma di investimenti come la stazione sciistica di Igora vicino a San Pietroburgo, realizzata dalla società Ozon, legata sempre a Putin, che nel 2011 ha beneficiato di un prestito milionario per la costruzione del mega comprensorio. Il giro d'affari tra accordi e prestiti a tassi vantaggiosi e riconducibili a Putin supera i 2 miliardi di euro.
dan araw li ma nsejtu xejn warajkom. Meta titħu l-kompartimenti fuq minn raskom, għodu attenti li ma jaqa' xejn fuqhom jew fuq passiġġieri oħrajn billi xi oġġetti setgħu jiċċaqalqu matul il-kisira. Nisperaw li kisira oġġettkom u li m'għandhomux ma nerġgħu nilqawhom fuq kisiriet oħrajn. Saħħa u grazzi tal-li għażiltu li tsiru mal-Ermajka.